Kad sam ja bio u Ameriku, općina od Viteza ovdje su me tražili da mi dadnu ovo. Klare. Ima još papira ovdje, sad ću vidjeti. Kad sam tek ovdje stigao, znači prva sedmica od kad sam stigao ovdje, vidio sam svog Amidžu, rahmetli, bio je živ tad. Rekao mi, moraš ići u općinu, tražite općina, plava voda, nešto tako. Tad nisam skoro ni znao šta je općina. I nisam imao pojma o čemu priča plava voda. Pa rekao, dobro, hajde. Bilo mi baš čudno, interesantno. Bio sam malo nervozan, pa otišli smo u općinu i djevojka što tu radi je počela meni govoriti svašta. I 50% što je ona rekla meni nisam uopšte razumio ništa. Pošto moj bosanski, ja ne znam administravski bosanski, te administravski riječi. Mislim da kažu poslovani bosanski, ili tako. One profesionalne riječi ne znam. Znači, ured ništa sam je razumio. I bio sam malo nervozan i stres malo, znaš. Nisam pojma imao o čemu ona priča meni. I ja nisam nikad išao u školu za bosanski. Ko vi ostali, znaš. Neki ljudi se naljute pošto ja ne znam po pravilu bosanski. Ja nisam nikad naučio po pravilu. Nisam nikad išao u školu za bosanski. Ja sam išao u školu za engleski u Ameriku. Znači, skontaj to, znaš. Ja sam samo... Ja još uvijek ne znam kad se trebaju razdvojiti riječi. Naprimjer, kad sam čuo mesčini, kad ljudi kažu mesčini ovo, mesčini ono. Ja mislim oni kažu mesčini, ali to je u stvari meni se čini. To sam prije 5 godina skontao. Da oni kažu meni se čini, ne mesčini. I još uvijek ne znam kad trebam da napišem meni se, jel su to 2 riječi ili 1 riječ. Nemoj se ili je nemoj se u jedno. Tako da znate, treba će još malo vrijeme, ali bosanski mi je 10 puta bolji sad. I da nastavim sa pričom. Ona mi počela govoriti, ja sam morao njoj reći da ne razumijem ovo ono i ona mora polako meni sve objasniti na neki jednostavniji način da mi objasni sve. I pa bi počela govoriti da hoće država da pravi cijev, da stave cijev ispod moje zemlje, u moju zemlju, za državnu vodu, gradska voda, znaš. Veliki cijev da ide, ne sjećam koji grad je ona rekla, možda vi znate u komenti, plava voda. Od koji grad to ide? Zenica i neki drugi, možda Sarajevo, ne znam, daleko ide. Daleko vidite ovaj cijev. Evo cijev, vidi koliki je. Ovo je cijev ovdje i ovo ti je moja zemlja ovdje. Vidiš. Imam fin komad zemlje dole. Sad neko plaća me da sadi pšenicu i kukuruz tamo. Mislim 2 duluma možda. Ne sjećam tačno koliko je. I bio sam u stresu tad odmah, od početku. Ne možete raditi ništa sa mojom zemljom. Bilo me strah da će me neko varat. Znaš, nisam znao šta se događa, Jorane. A kroz puno pričanja sa njom, puno sam je pitao svašta i bila je fina ona prema meni i sve mi je objasnila. Skontao sam da nemam ja pravo da im reknem ne možeš. On će to staviti bez obzira šta ja kažem. Nema razgovor, on će to raditi i to je to. Kažu da će on mene platiti. Mene i mog brata. To je pola moje zemlje i pola meni bratu. Kad mi je otac umro, sve je išlo na pola meni i njemu. Znači ja i brat, oni će nas platiti, tako su rekli i nisu znali tad koliko ću nas platiti. Pa rekao, dobro, haj, onda sam javio bratu svom. I tako, puno ljudi, rekao sam par ljudima ovdje za to. I jednom mušteriju što sadi pšenicu i kukuruz, rekao sam njemu, pazi Jarane, ti si me ovo platio da sadiš, ali može plava voda nešto. On se smiju, on se šale i kažu meni, znaš kad će on to raditi, taj cijev?
Kažu nikad. 20 godina pričaju za ovaj cijev, ali izgleda da su krenuli da radi, izgleda da su završili sve uplatnice to, ovi papirologija, ovo sve, zvala me općina jučer i rekli su dolazi ti plata za mjesec. Znači, dobit ću ja, platit ću mene za ovo. I za mjesec dana, oko mjesec dana će oni mene platiti. Pitao sam je, otprilike, hoće oni raditi taj cijev ovu godinu ili nekad za par godina. Oni su rekli, ona je rekla, neću ovu godinu, a možda sljedeće godine ili neće ove godine, a možda sljedeću godinu će oni staviti ovaj cijev. Znači, Bosna ide dalje, Bosna ide naprijed. To je dobra vijest, kao, ne znam, drago mi je da Bosna ide. Znaš, kako treba. Moj jedan jaran kaže da država se sama funkcioniše, raste i bude jača sama ako je ništa ne dira, znaš. Tako, eto, 30 godina od rata prošlo, ide Bosna napredova. Znam da nije savršeno, ali jarane, nije nijedna država savršena. I eto, to je malo dobra vijest da ide cijev, ide. Valjda hoćete da znate koliko će me platiti, pa to je dobra detail da znate. Znam da bi vam to bilo zanimljivo. U početku nisam bio komotan reći, ali haj reću sad, nema veze, nije to. Da znate otprilike koliko će oni meni platiti. 3400 maraka. I ja ću to popoloviti sa svom bratom. Eto. A taj cijev ne ide baš puno kroz moje zemlje, evo samo ovu čošku ovdje. Gdje onaj put, valjda je ovdje put ili je ovdje. Ne znam koja je rijeka, mislim da je ovo rijeka. Ovo je put, ja mislim. Aha, ja, vidiš. I tako. Eto. Ide Bosna dalje i to je možda nekome interesantna priča. Stanje BiH i tako, hvala što ste gledali. Mislim da nisam ništa zaboravio da vam reknem, da vam kažem. Čuvajte se, hvala vam što ste gledali, hvala vam opet za vašu podršku i vaše fine pozitivne komente. Neka vas Bog nagradi što ste tako pozitivni, fini. Da vam ništa fali u životu. Stvarno ste fin narod. Svaka vam čast. Salam alaikum, pozdrav, Allah imanet i čuvajte se.